Illan tähtivieras tunnetaan ympäri maailmaa soivasta hitistä Can't Get You Out of My Mind. Sen esittäjä, australialainen Kylie Minogue, aloitti uransa jo 80-luvun alussa laulajana ja näyttelijänä. Ylä- ja alamäkien jälkeen Minogue on tällä hetkellä uransa huipulla, eikä vähiten seksikkään imagon ansiosta. Minogue itse sanoo pärjäävänsä, koska hänen vanhempansa ovat edelleen naimisissa. I like work. I think I've been raised working, so I like that. The only thing that I missed, I would have loved to experience university or college, just for the experience of it. And also a lot of Australians defer their further education and take a year off and just to backpack around the world. That I would have liked to do as well. I was travelling around the world, but not the same way. I was on my own roller coaster ride. Toukokuussa 33 vuotta täyttävä Kylie Minogue on aina ollut valoisa, iloinen ja taiteellinen lapsi, vaikka koulu ja opiskelu eivät olleet hänen juttunsa. Aus sisältää Ronilta tytärperi temperamenttisen luonteen ja irkkuäiti Carol kannusti häntä estradeille esiintymään. Nuorena Kylie vietti aikansa TV-studioilla, kun äiti keikisteli tunnetussa TV-sarjassa The Sullivans. Jo 8-vuotiaasta saakka mallintyöt, musiikki ja TV-ura olivat hänen mielessä. Mutta todellisia taitojaan Kylie pääsi vasta kokeilemaan 16-vuotiaana, kun hän sai osan The Neighbours-sarjaan. Saippua-sarjasta Kyliesta leivottiin kengurumaan seksikkään ja kuumin tähti. When I was 16, I was still doing high school as well. So my interest in school became less and less because being on set every day was so much more exciting, I thought. But I finished school and then I went into acting. Well, my parents are still together, for one thing. They're still madly in love and they're very stable and grounded, and I think that's helped me deal with being in this industry and living this kind of life from quite a young age. So I would say that's what I've got from them, that sensibility, just caring about the right things. My parents are pretty unimpressed with the whole, all the sparkly side of what I do. They really don't care as long as myself and my brother and sister are happy and healthy and taking care of ourselves. So, yeah, family value. Kylien läpimurto tapahtui vuonna 1987, jolloin hän levytti vanhan The Locomotion renkutuksen. Yllättäen se nousi Australian bailatummaksi hitiksi. Menestyksestä huolimatta kotimaassa laulajatarta pidettiin pelkkänä tanssipurkkatähtenä ja yhden hitin ihmeenä, mutta englantilaiset tuottajat päättivät näyttää epäilijöille. Purkkapoppari matkusti Lontooseen tapaamaan legendaarista tuottajakolmikkoa Stock Aitken Wademania. And they really did have the power to pick someone off the street, dress them in the right clothes, or what we all thought was the right clothes, get them to sing on a record, and have a hit. It was crazy. They knew what they were doing for sure. No, I don't miss them. I appreciate them a lot more than I have had before because I've come around to accepting and embracing my past, which doesn't mean I don't get embarrassed at some of the sights I'm presented with, old things that I've done. But yeah, I think they were really good days, even though some of it is a blur. I simply can't remember. I worked so hard. It's very different now to how it was years and years ago, because I'm just a lot more aware of how difficult it is to have a hit at all, to be in the top 20 or the top 10. If you consider that all the acts from all around the world want to be in the top 10. There's only 10 places. So to be anywhere in there, let alone be number one, it's pretty special.
90-luvulle tultaessa Kylien ura oli jo hiipumassa. Biisit polkivat paikallaan ja levyyhtiö antoi lopulta tähdelle kenkää. Sisuntunut tähti kuitenkin vielä kerran päätti näyttää epäilijöille. Vaatteet vähenivät ja uusi imago ihastutti sekä vihastutti faneja. 2000-luvulla uudelleen syntynyt Kylie palasi parrasvaloihin Spinning Around-hitin avulla. Videoihin ladattiin runsaasti erotiikkaa ja tunteita. Music Television joutui leikkaamaan Night Like This-videon uudestaan, koska siitä löytyy liiaksi paljasta pintaa. Oh my God, Muutama vuosi sitten Minogue esiintyi Sydneyssä olympiakisojen yhteydessä ja lisäpotkua uralle antoi pop-maailman raikulipoika Robbie Williams, kun hän duetoi Kylien kanssa. Because she doesn't want me in the way that I want her. She doesn't need me like I need her. You know, I think I've started to scare her a little. I haven't meant to do that. She shouldn't have told me where she lives. Viime vuonna purkkapoppari nousi vakavasti otettavien tähtien kastiin, kun Fever-levystä tuli koko kansan hitti. I think I've got a really special relationship with my audience, and I guess it's mainly because they've seen me grow up. I feel like we've grown up together, you know, but they have seen me do things well, do things badly, make mistakes. So I feel like I have got that on my side. They're very supportive and loyal. Kiitos seurasta ja mukavaa keskiviikkoillan jatkoa.